ҳамоиши илмии назариявӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иштироки донишмандону мутахассисон дар ҳошияи барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва нишондодҳои паёми солона ба маҷлиси олии мамлакат дар ин самт баргузор гардид. таъкид шуд ки пешгирии ҷинояткорӣ дар шароити муосир яке аз омилҳои асосии таъмини суботу оромӣ дар ҷомеа маҳсуб ёфта, он ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии аҳолӣ бояд мусоидат намояд. ба андешаи донишмандон дар солҳои истиқлолияти давлатӣ қабул ва татбиқи консепсияу барномаҳои гуногун дар заминаи сиёсати дурусти ҳуқуқии ҷиноятӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба тағйири сатҳу сифати ҷинояткорӣ мусоидат намуда ин раванд дар солҳои ахир тамоили беҳбудиро касб кардааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолият ба даст даровардан барои таъмини амнияти кишвар ва пешгирии ҷинояткорӣ як зумра консепсияву барномаҳои давлатиро қабул намудааст ки ин ҳам бошад дар сатҳи байналмилалӣ, яъне дар рейтинги байналмилалӣ дар сатҳи дахлдор қарор гирифтани ҷумҳурии тоҷикистон шароити мусоид фароҳам меорад. албатта чунин чорабиниҳо бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла кормандони амалияи мақомот ва бо иштироки олимону мутахассисони соҳа барои ҳар чиз зудтар татбиқ намудани нишондодҳое ки дар поёми солона иброз гардид ва ҳамзамон дар рушд ва муқовимат бо ҷинояткорӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. ضمن شرح و توضیح برنامه دولتی مقاومت با جنایتکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 ذکر رفت که مقصد اساسی از قبول این سند پس نمودن سطح جنایتکاری در مملکت توسط تکمیل دادن فعالیت ساختار دولتی و جمعیتی عاید به آگاهکنی کردار ضد حقوقی، پیشگیری جنایتکاری و حقوق ویرانکنی، همچنین برطرف نمودن عاقبت‌های منفی آنها، جاری نمودن نوآوری، تجربه پیشقدم در سمت مقاومت با کردار غیر حقوقی، بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی، تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان، باوری به مقامات حفظ حقوق و مقامات اداره‌کنی دولتی و تامین حمایت حقوق و آزادی‌های شهروند عبارت میباشد. تطبیق برنامه دولتی مقاومت با جنایتکاری در جمهوری تاجیکستان از حساب سوبیکتانی که در جمهوری تاجیکستان جهت تطبیق این برنامه موظف شدند، همچنین جهت تطبیق پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در پیام سالانه‌شان ابراز داشتند، در شرایط زود تغییر یابنده جهان و وسعتگیری جنایتکاری متشکل ترانسمیلی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم، معاملات غیرقانونی وسیله نشادار و کیبرجنایت‌ها، مقامات‌ها و سوبیکتان مقاومت نشانده بر ضد جنایتکاری وظیفه‌دار هستند که برای تامین امنیت مدافعی کشور تدبیرهای ضروری فوری اندیشند. در ادامه همایش علمی نظریوی عاید به موضوعهای جنایتکاری متشکل فراملی و نمودهای آن، کیبر جنایتکاری، تهدید عصر 21 و دیگر مسائل معروضه ها پیشنهاد گردیده، اشتراکچیان اعلان سال معرفت حقوقی در تاجیکستان را اقدام مهم و نظررس در سمت بالا برداشتن معرفت جامعه در سمت پیشگیری از جنایت و جنایتکاری معنیداد نمودند. راهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان در اساس نقشه چاره‌بینی‌های تحریزی گردیده تصمیم دارد که این گونه همایش‌ها را که به بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی دانشجویان و آموزگاران مساعدت زیاد میکنند، با جلب دانشمندان و حقوق شناسان و نمایندگان از مقامات و ساختارهای مربوطه دولتی بیشتر تشکیل و برگزار نمایند.